rain, but God has been so good that He can grant us and bless us with good weather and a beautiful temperature today. The temperature today, I'm looking around, yeah, like about 26, and just the right weather to come and sit and enjoy the scenery and the beautiful blessings of God to us. We welcome you all to our morning devotion. And it's been so wonderful. We hope you have a good night rest. And we are so blessed that God will grant us a gift of life again to wake up another morning to enjoy His blessings for the day. Yeah? So we welcome you all, and we also would like to welcome the Spirit amongst our midst, and we thank Heaven for providing us again the bread of life that will be shared by our speaker this morning. We requested him last night to take our morning devotion so that we can continue. And we're so blessed that he's in good health. Belum nakatur, pinawagkan ni Tiko na lenisonggoni na matani kuwa. Pag naminatag kilo ng pulo binatag solwi kami, irani may dong Tiko di Kaluwi kenda na matani kuwa na kena pagyawatak Tiko na nalabosa. And we also like to welcome our viewers wherever they are tuning from, or those that will be listening to the presentation later on. We would like to welcome them to our morning devotion. And we thank God for their lives too, and hope they will be blessed by the message that we will share together this morning. So wherever you are seated, let's close our eyes for a word of prayer before the Guru comes up. Kemai kimami walamalai, kimami sawa bila binang tali bikin hiturangan, nani mami bayanda kimai nani mami damdam, soli na ite munyumbula, soli na kau, narani kimami maro tertali na donasi kuni wataran kimami bulkina. Donasi sa tot kimami oleh tali kegani, donasi kuni nulis media. Mansa beda tau naki na matani kuwa na itutuku sa koto meniman mansa kreaturangan na bibu kininom niya lutambu kina lumay kiman kena wakaraga mataki kena tembere na niman mimbula na nom ni gosa me tau tiguturangan na nom ni gosa na kena gelendina na tumbu kendre kabubu ibenak na nom ni koko na niman ikaw na wali turangan na nambula na donotu na may waseta turangan beti ko na itutuku wala malang ibitiman kinon sa tutaw ng tangan na nambula biti muni na lumut ko tika na ilumu mapialo wala malang erani matat sa turangan na nanawaseti ko na itutuku na matati tindahan pag natati ko na nambula nabubali erto surat timai kartu tiwat timai sahabat bila nak turang enam bulan di kota tertinggal non betul sahabat bila kelon ni mani waktu na bebas kelon tetap na ni man maintan bebas man dibuli mana dong di bos semula bila turangan na lebih kamba sudah timai masuk na kelon ini na oke timami bata lagi konon di nomni dekedi Kusaturan na ni mami maso na matakin day tayo na masarating na hukum ni Jisu na ni mami soro na ni mami makmura. Amen. Ang duro. Sabi na po pumunta din binakatigo na matakaw binakanikwa. E na bukni lolo mali kalau rakti na may dami tale. Menda vivo si vivo tai en nona bosa en
ena mataka vina kanikua. Sa popola sarti kun mai rawana non tetigo baka kemba. Ya, sanda baka lulitu ni rikandi sama buli darotiko. Ena vidana singan sama tiu kineke di sana rali uki kende tiko ena ilako lako. Nonda bula bakayalo. Nonda yulu tangan mata kanikua past and present. Sanda buli tiku mai sanda bibi tiku mai nonda di menda sampai bimbule tiku kina I will go. Na yulu tangan go au lebih kata menda baka tau wata takakina na non rambula na tamata ni kalau ena ngauna saoti wata ke kenda na ngauna go. Wako si viveira na tamata ni kalau akadivi na kau ye parama. Bale toira na mission na soliveira e atelenga na mission na soliveira kenda na kalau ena yoti ni ngauna go. I will go era kabibi mera wangaritaka na kalau kina kimura-mura na mission batanga ay solitela nga weekenda ni kuya au bina kata meu menta baka tau patataka se leso ni lava erawa ninda vulida mai ena weka era lako duruma o ira na tamata kavivi ni kalau dingta ni kalau ena pengaun sauti se kotokina sona ka rawa ninda vulida merawa ni vaka kauko tagi kenda ena lako enda lako tiko kinango ena vika di vitale ngani kalau enda raida na vika lelevu eda kava na kalau veira na nono tamata the many favors God did for his people vingo na ai ngau ni nona tiko baka bombula mai Chipita out of Egypt ngau na sarambiti Chipita mai kina in the wilderness nona lako na loma ni lekutu kosovi na wasan tamundamu na vikar sotaba na non lako era viangunu na non lako na loma ni lekutu na kai bagarau taka na kalau membalitira nebe matai valu era sotaba kara sanga metaro mana lako go kina veka ke sar non rame kusoma na curita ni veka ke sar baga dor na kalau vira dasa raida kasama tata weekend ya kabang kona bakaru na kena wase vitu na tikina vitu ke walu sa kotobore na kena baka peritanya uli weekend na kena baka viti sa senga nilomani kemuni ko chova sindingi tagi kemuni ena buku ni kemuni sa level ka level ina be matani tutani kemuni a level nga be ira na be matani tu keve asa kanga ni salomani kemuni ko chova kasa bauta tiko nan vosa ka bumbulu ikina ko koya be irna nona nono muningase sa kauti kemuni tani kina ko chova ena linga kaukawa ka sa bakambulai kemuni mana vale ni be bakambombula taki kama ne linga I ferro na tui Chipita sarauta me kaya te vita ena samene kena wase walu ena tikine va adava na tamata munina numi ko ekina kena luve ni tamata muninda utalevi ko ekina ni reidele so ko na vika e vaga dortigo na klo na non rambula na non tamata the great things that God had done for them na buna kakina yao ko ya adava saramanda o mami dava saramanda na tamata muni na numi ko ekina kena luve ni tamata muninda utalevi ko ekina venga una ve cara na kavoiro na tamata na kalau etalevi reti ko ngamai God and his people darai da manda na non le bala vir na non tamata ai sia na ken waseli man tikineva sa kote da kana ken ba pertania likti weekend na ken ba viti adava tale me daka kina non guerni vai ni ka wasenga ni da kavakina ye ena buku ni dava ni sa nuitaka me votaka na vuoni vaini sangai votaka ngana vuoni vaini da ba kati weke aisha na kalau sa nakabana veka to God did everything to make Israel the greatest nation on earth yan kasana kabana kalau ni virna no na tamata ke ba ko lagi wili kana wase lima ya ni bakata ni bola ni Isaiah
Na tikine vitu, lagi kako tukina koya, where ni vai ni sai ira na nungu tamata. Nakini kalau, melebeti Israel to be the greatest nation on earth, in wealth, in wisdom, he wanted them to be a happy and healthy nation. Yan ay nakini kalau, enamukui Israel. Ya, the realist man na kinangaw nanggo, nangaw na ni Isaiah. Isaiah wala siya pasal lukar wala tikinitin kawalu. Kaya nakabanggo na kanarorongo, koi kemundo nandindi bara. Do rongoda koi kemundo na matamboko. Do yanra mundo reida. Eke God was addressing a difficult group of people to communicate with. Ito na kumkumundrenre, kumkumtamata address na kira tuge kaya nakalo. Sa Torah. Hear ye deaf and look ye blind, what ye may see. Ay? Kaya mo doon nandindi bara, durongoda. Siya karasin rin rongoda, mataniran dindi bara. O kaya mo doon na matamboko, do yanra, mundo reida. Sige na raw, matinira matamboko. Hindi na kumukumu siya nga ni matata, kaya isang ating ko nakalaw, may communicate pati kaya. Sangay taro na tikinay tinikariwa ko ako tera. Taro nga bango, kudembe ka na matamboko. Kaya isaw, sa umuting huway siya, ano ba yung tayo ni kalaw, kokoya nga nanong gutamata, siya sangay, iya, kode santin di bara me pakategi ko na nunggu tal kausatala. Nanu mawakati ko na mission asol beir na tamata ni Chloe na Israel ito manda ana mission talanga tiu bekento ni kwa. I will go tal tungo kento no to dim tungo kan kila nyo ko ngona kakaliwiki na lutungo. Sangi tarong tal joko iya kode santin di bara me pakategi ko na nunggu tal kausatala. Kode sama tamboko may makatagi ko ya sandondonu. Kamatamboko may makatagi ko ya na tamatay choba. Tarot yung ko isang talindo na tamatay iwasibin na nonan din di bara kay na nonan matamboko may makatakira na nung tamatay. In other words, kahit ko nakaluwa ya. Kahit yung ko tubir ka may tuwa ka tawto matata kamaran to wulmay na veka rasutama sa ralako duruma siya na malung mbeka rinda ka ko era la ko durumo era tamata ni kalo ni ngaw na sauti because we have the same mission. Okay, God was addressing a group of spiritually deaf and blind people. Era siya nga nindindi bara karamatambo ko ba kayalo. Ko address na kiriti kung na kalo. No one was more deaf and more blind than the people of God themselves. Sing lin be ba kurumbu ta kibikan na itu ya. Ba nang ni Aisha to ready tingo. Don't let go betigo. They had a major problem. A problem go. Sorry. A problem go. Seeing many things, but thou observest not. Opening the ears, but he heareth not. Sa levo na kako sa raida. Iya pa kadama. Sa senga ni ko baka sa makina. Sa ambaso ng dalingana, iya kasasenga ni rongoda ko kuya. Kahit ko kautamay na tugutunggo, kautamay mabakataw-taw matatakan, ang dali ningaw na, and ang bulan dalong mga tigo, kenda na kadibi ni kalaw, na ding taki ni kalaw na yoti-yoti ningaw nang go. We have the same mission sa kahit ko. Ibang sa alemo na kakosarayda, sa alemo na rarama enda sakila. Si baby. Kasasenga ni kubaka sa makina, sa ambaso ng dalngana, iya kasasenga ni rongoda kokoya. Na numuray,
Ni rei na kaya ra la ko duru mati ko mana tempat ni kalo na ngono ya. Kena be kanda la ko duru mati ko na non dingi ta kena ngono go. Ngai baka tulewa na ba na kena duindui. Ena kena wato to wate roto to wate sera duindui. E dao ir bina ko kenda se bina ko ir dao kenda. Ya na no mu baka tulewa. Au bina kata me wase ya. Me ra ni sule bi kenda. Me ndo na bolem. Ke baka na no mo ko ni ra dao ir ya baka bina kata kenda kenda. Ke baka ke lau ko ni bina ko kenda. Dao ir ya ngarau na menda ka kuni. Lesu kini pala era bula makino ya. What was the problem? Satonguri. They were told of many things to do. They knew what to do. But they did nothing about it. Esa kira tu kamera tekap. Pada pakai tahun kuah. Pada mana mundur rai. Ya, actually mina katama sa umenataro, sa mga nanombuwa kasama. Ngayon ka taka, sida ba naka, oran yung nakaba, nabuko ni situation na tatiukin ko. It was meant to bring changes into their lives. Na messages, na tukutuku. Baka hindi ako takatiko na klo. Andun daw, may kautumebir na vesaw nimbula. It was meant to exalt the standard of their, to God's standard. But it didn't. Kind of Bible commentary. The Bible, the spiritual perceptions of Israel would prove to be so dull that they would fail to heed even the most stirring messages heaven should send. Sa malum-malum sarangan ito ni nonra kanan nonra. Bula pa kayal? Sa mga they fail to heed even the most stirring messages heaven should send. Sasa nga nirangay dingomar, sasa nirangay kilaraw, sasa nirangay banganan raw kin sa mga na vos era ninda kaya. Tetoso. Ay siya yung basa ng bulkan ruwan, tikinirus ng bulkan dua. Karena kabango, sabi na katakotsoba e nabuko ni nona yalon dondonu, me baka lebu-lebu yan na ibunaw, ka baka roko-roko. Ka baka roko-roko. Yan nakaangan dewa na kalo. That was God's had accepted, what God had accepted of them, to uplift His law, very na Israeli, very non tamata, to make known of Him to all other surrounding nations, to the people around them. But they failed. Right? Baka mene-mene irabuli may nandoon ang unang balabo. Nui takati ko, meron baka doon na itabing ko. And the kilana po nuwa dapat kina na rakadib na Israel. Samay dapat na nga naka bol-bol kino Daniel. Dapat samay yado. Sulibay review sa nga bulutali na. Bak. Sorry. Iyo, nakena ba sa mga province ya? Sultan Lebera 490 years sa nga ni Rabi Saurawa. What did God intend to do now? Sa alam sa nga nanuman nakalon sa kuya nakaira baka dorting may nanon natamata. Alam sa nga nanuman nakalon mi nakap. Gon kami tanggang karaw ni Chukina. Ay siya kena wase ono viwa kaitin. Kaya nakabango na kena rorongo baka babalang sa kotungori baka miti asaka kukoya molako kakaway ir na tamatongo, ay siya, mo sabihin na tamata, do na rongo tiko kaleda nga, iyan do na ray tiko kasenga nga ni kunea. Mo bakang bimbita ka na yalon na tamatongo, saan doon na lang kasambasika. Nadapa, ko sa kakutuguro ko. Sa kanakalo, molako kakaway ir na tamatongo, do rongo tiko, kaleda nga. Do na rongo tiko na tukutuku, iyan na siya nga ninduan na kaya na nakapapikya mo do. Baletan sa tukunitiko, do siya nga nakapakina ninduan na ka, yan go, do sa na rongo tiko nga, isa siya nga ngayon pa kayong balim-balim pikya mo do, na tukutuku do sa rongo tiko. Yan do na kalim. Auriri ko ta, kana mo na hindi kita kina na baka nananungo, na may vital no kina, hindi, auriri ko ta, kana na rani lang ala, kumisay ko ang naka, saya do weekend at totiko, Brisbane. Kasi nga man din sabihin mo, sabihin na so. Ito sabihin talo man nga okay dito. So siya lang, sanda, buleti ko, challenge na kiti ko, I will go, we should go, whatever, so on. Nasasa nga tigo ni Raw ni nakabang doon naka. Yan mo nakaya ba na nga na Isaiah? Nakalaw sar nga bakatagi ko eh. So liyan na instruction ni Isaiah, ka nakabang ko eh.
Lako tu kuna veri tamatong gondo na ronga tiko, iendo na leda banga. Iendo na rai tiko kasi ang ni kunea. Sakan membali santa rai wali tungayani santa sarabatu na kaya tiko ve katodo ko retoso na bebo nueso ko bustuki na no na ronga tiko sala ta ka mo irto yan ka rasa papitesu mai ka sa ka tuku tuku to Bible study tiko mai ka kento sigento na kato ka. Ngona leso ni raninda buli na mai na be ka saya na be ngau na saoti. Siapa tahu? In other words, God did not want them to be saved. Saka o sa nado saka o nakalo laibira tu. Can we believe that? This is the God of love we know. Nakalo in the kilango. Around in the lambita ka nakalo sa kuya ano na kaya na numa membaletir na no na tamata. And normal? Is this normal with God? Siya nga, nakilala siya ganito na ito mo nakalaw ya. Pero kada nakaka-ay siya, wasir sulu ka diwa. Diwa kay tini. Daw tu mga dua, kakinda dalam manda. Daw maraw, kambombo. Era sa mateni, kasi nga naway ni. Era yata ito tu, kasi nga enayangona. Tinetini. Sa kotyo na non rito, sa gatukul mga tinetini. Ni sa sobra kami kemundo kotyo na yalon daw modelutu. Kali, ito siya ganibina katamiyado yung Brisbane go. Right? Baleta ni rasasa nga ni via da kaba na kaya ibina kata na kalomera da kaba sa rasa nga ni via ambula na kena ambula sa rasa nga ni via ibang raita ki me bakana kaya ding ta kira kina na kalo sa kabango ko ya ni sa sobra ka be kemundo ko choba na yalon da modelo tu kasa vau tambo na kana matamundo ko irna profeta iyo na ulumundo sa na rai sa pulau taka kukoya. Nada mana pun sa pulau taka na ulun na rai. Sa senga di mereka kuning gai rai na bekai. Na do sa senga bang rai taka beiro choba. Na bekai daw bang rai taka tiu beira. Me bang daw taka beira na nona tamata. Uran daw rai. In other words, na message may buwana kalau ki beira na tamata sa tangutu na kalau. Sa lai vira sartu nga mera lewe irtu. Ndakila that this is not normal with God. Go. Iskeli, kena wasetin kawalu tina rusulu katolu. Meubi na kata bagalai na nona mate na tamata da, sa kana turang ko choba. Au siya ngambe kanibi na kata da ke ni sa sau maki kokoya na nona vakadala, kamembula. Na kalau sini bina kata mera rusana tamata. Right? Kenda. Bible commentary. God takes no delight in the death of the wicked and does everything possible to turn them from their evil ways in order that they might live and not die. Yan ang nganda ni kalau, yan ang kaibina katokoy. Ya, sanding kita kau iran non singan di baka rongo, sa aran di kita ka, nabunua sa aralako kinang ko non rilako-lako. Then, what was the problem? Teman the Bible commentary, in the days of Isaiah, it was not the Lord who blinded the eyes of the people to make their heart heavy. They brought this condition upon themselves by their rejection of the warnings God sent them. Sa sulieti ko na ibakaroon na klo, sa sulieti ko na nona ibakasalataki na klo, sa talairati ko na nona profita na klo, na bayado. Era reject takatiko, na itutuku, e binakata na klo, may bakandewa taki behira. Sebentar. Esa reject tak. Ya, kana kau sakana kau, kango na kami kakuniawe me kende to Brisbane.
Tomana tiko tulis tali kina ayu anawas ini bola tua 3 bumay kina. Wasa nga bulkaroni ay siya tikini tinikauno. Kana kabango iya kau na tumberi ira na matamboko ena sala. Era sale dava. Kau na kau tire ni lako-lako era sa sengan nikila. Kau na bakarara mataka na butu-butu ematanra. Kabakan tundun taka na sala sata kelo. Na kau na takaba ve ira kasengan nimbiutira. Sandu na kalundo loloma na kalungo. I will lead the blind by a way they did not know. I will guide them on unfamiliar paths. I will turn darkness into light before them and rough places into level ground. These things I will do to them and I will not forsake them. Sulia talitigo ko na chance beira. Sulia talitigo na chance be kenda to. To sa may bembolitiko na mo ni mother wango. Tu sabi boleh sudah tadi juga bikin tu na chance na kalau. Kalian balik. Teman Bible commentary. Teman Bible commentary. With each rejection of truth, the heart becomes harder and the spiritual perceptions more dull. Ninda rejecta katiko nandina. Na nonda rejecta katiko na tutu ko vina katana kalau menda kila na vaya lo bikenda. The heart becomes harder, the spiritual perception more dull until at length there is utter inability to perceive spiritual things. Don dia lakon rendrea, nin salah dia do pana punuango. Sa bantu. Sa bantu. Sa sinrawanin sa sininangay sa may nangaw we are unable to perceive spiritual things. Sa sinrawanin nangay wasya ngoy kapakayalo ngoy tukutukun dina sa ambasika nangaw sana sa siningay madal. Therefore, it is important that we live up to the light we know. Watara ba kanila ito kaya na nuntutu tiga bunit na no kana singwarang book. It is very important that we live up to the light we know. Or our hearts will be hardened. Bepaka rita katiko na itukutuku ni rara malaylay ko to sa uli katiwaya. Karena ay siya sa kabulu karuan tikinero sa kabulu, to manatiko. Sale mo nakakosarayda, kasasengan ni kupaka sa makina. Samba sunan dalingana, ia kasasengan ni rongo ko kuya. When we get to that stage, kona stage ngo. Sali mo nakakanta sa rongoda, sasengan ni ko na sa hindi pa kasama kina, samba sunan dalinganda, sasengan ni rongoda. When we get to that stage, when we are not bothered, when we do not take any notice, when we do not care, this is what happens. Rongoda. Nebola neo sen kena wasebati kena tin kabitu. Ok tin kau no kay tin kabitu. Kaya bango, mebaka sanda umbese na pul makau. Sarambese bakaki na saranda umbese bakaki na Israeli. Ia ongo en baka ni ira kochoba mebaka na lami ene sana rambay lewu. Sabar kelim balimbalya. Na lami isengin linda umbula baka betalia na sipi. Na sipi singin di baka takir bul makau raron dirakana tunga na punuan rende babe kau banggo tumbu baka lai tukin na to. Raron dira survive tukin na wir na bul makau. Na sipi nimber nira balay na nandun na lo manimbay nambay ay binakati me sama ki baka binaka. Ni reda nambay ni sipi nangaw na tumbu may kinana scrubs. Daw lang may oir na fama sir may bangaran tamate mera baka mera musu kalay bina be kau lalay ko itu menalo manimbay ni sipi. Patero si perman malum. Tadur nga bakali na butin na sar sin ramonggal nga bakal dua bakal robotol sa sino sar may itu yan non bakal natangi. Kaya bakar sa dibukay era sa namate ngay ponwaya. Era sa ninda umbi bakal Italia. Kati ubango osea
Mepakana santa umbesa na bulu makau kata umbesa kakina na Israeli. Ya koira ena bakani ira ko coba mepakana lami ena sana rambai lebi. Kena membal sana beauty tunga sana sengeningai kawita kana lo menimbayar tigo kina irna sipi irna nona gelini sipi. Na kalau sana laibi tunga tuna bangona tikina itini kabitu. Sabe kambiti bata kena mata kau koira ifirimi. Laibi nga. Ni salakian loma na ipakatangin ding gona no tambula. When we come to the stage when we are not bothered, when we do not take any notice of what God is telling us, when we do not care what is the message that He has sent us, this is what happens. Karena tukuna ko kaya laibira tungay. Au sa sinigay biya kilata alin doon ka membaletira. Yun na rin, hindi ko kasarangan nakangaya na Israel. Kwa probe sa may kinataniya. Ya, lesson dapat orang boleh na makina. Kan Bible commentary, those who persistently refuse to accept offers of mercy are left to reap the fruits of their own choosing. Sangkai kote anak kaya kana. Sorry. Kuango. Sangkai kabang gona, mo sa bakay baling-baling kina wasen dua tikina rusul kalima kina tikina rusul kedua. But ye have sent at not all my counsel. You have said at not all my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Yan kasan ng gayab. Sana kayo hindi na bigyan na close. Sana kayo baka wele-wele. Nangon sa tangian kina. Sana kayo bangon kina ruso lukabitu. When your fear cometh as desolation, and the destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish come upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find. For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel. They despised all my reproof. Therefore shall they eat of their fruit of their own way, and be filled with their own devices. Bukan engkau na. Doon na ulutangan dan daw bitala no akina. Ulutangan ni nonda bibakalututaki. Sanda ulibo boleh katigo niutin bibakalutaki. Sangkay dong basi kana itutungo. Na ulutangan ko the unpardonable sin. Balitan sa uti man itutuku ni singatambu, sa uti man itutuku mega ni sa kakana na bekatodongo. Sanda ngay libo boleh katigo niya salay katulong mega niyo to tinibong sa tega bumenda apilian ni kana bipaptistaki. Sanggain dahulu ako na ulutan ko, unpardonable sin. It is usually an evangelism topic preached to non-Adventists. Ya. Karena mati una sa tinkarua, tinitul sa ko diyo tinkarua. Wherefore I say unto you all manner of sin, and bless of me shall be forgiven unto men, but the bless of me against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, Holy Ghost, it shall not be forgiven him. Neither in this world, neither in the world to come. Right? Kau siapa sepakat ratakan na tambo. Daw tutu kumenda. What is this speaking against the Spirit? Bless of me against the Spirit. Kabang ng Peterson prophets. God works by the manifestation of His Spirit to reprove and convict the sinner. And if the Spirit works is finally rejected, there is no more that God can do for the soul. Asin doon na kang kita kaparaw na kalo. Kaya, balita na tukutukan da sarong o da tiko. Bikan da sabi yung bulay tiko may kina. Kaya kanda na senga nita kapakinin doon na ka, di ray-ray enda sa muria tel tiyo nga nang ngaw ni sala, kaya ara muria o ira na Israeli or tamata ni kalau taumanda. Kapaka muna na nonra, reject aki.
ira na kalau, na reject ira na kalau. Ya na kau na katembe kutunga lebih kan dari kuana, sen ngai reject kana lo tunggu na kalau, ona yo tio tini sok lo tentara ko titi kana no. Sana reject ngana tamate individually. Sana senga ngani yo via taleroro, na kaya bebir na Israeli, nandundu yo tiwi ke. Sana dara nandundu. Na nona reject ngoro na Israeli, pakandu saranga. Sande o mai kene tutu be kendana, kay matan ditutani, yo na Israeli so lebir na opportunity ko era via tos mai na tos nikolo era tos. Ye ke na senga ninga reject kana lo tu, kakun tarayo dala. Na reject ngana tamatayan do ko senga libia dingo manay tutuk. Bakadagan kena wasevitu. Tinelim sa ngabulkan dua. Kaya bangon kena rangoy kemundo na yalo kaukawa. Kasenga ni dili na yalo mundo. Kenandali nga mundo. Do sa andaw borata tiyo nga na yalo tambo. Yakoy kemundo do sa kita ka. Mipakata ki ira na mundo ngasi. It is the resisting of the Holy Spirit. Kaya ngo na kaya tuwe ke na tugu-tugu ngo. Kaya pala ito nga ibolin kakadaka. Nangaw na Isaiah in Isaiah's time, kana kamango na Kalovera, you are just like your forefathers. Nangaw na ibuno kino sitibeni. Kone tugu-tugu ndara rongo da meda kengo. Dakadakan, kena wase, kemdo na yalo kaukawa. Kasenga ni dili na yalo mundo, kena dali nga mundo, do sa ndaw burata tigo nga na yalo tambu. Iya koi kemdo, do sa kita kami pakata kirna no mundo ngasi. Na itugu-tungo ngo na itugu-tugu na isitibeni na ngau na ibuno tigo kina bei irana tamata ni kalau na ngau na ya. Right? Buno tigo bei ira, kwa ngai baka na nona viri laki kamate kina bakandua. Na itugu-tungo. Ngai tugo na bangko kwa bei ira, elo koko kasengan di dilan lomdo kena dalingam do sanda borata tigo nga na elo tambu. Ya koi kem do sa kita kame bakata ki irana no mundo ngasi. E rifoti go kwa kina ngau na tobitalo takti umengo. Na ngau na ne Isaiah. Kini be ngau na iliu na ngau na rasengan ni via talerora o irta mata ni kalau ve ira buana kalau. Sama ya do bare tempat-tempat ko ambulan dulu mako mayo o sitveni. Satu kuna kina ve ira na tuku ko to wili kitingo na boni takdak. You are just like your forefathers. Stephen was referring to the time of Isaiah. They had resisted then. They resisted it in Stephen's time. How about us today? Taruh na taruh katigo pa ko kenda to ni kuwa. O kenda na tamata ni kalau ni kuwa. Kenda na dingi teknik tamata sa dingi tek kenda na kalau ni kuwa. Are we better than them? Jesus personally came, but was still rejected. Kenembal-mbale, non lang mo Jesus, they reject him. There was no difference in Isaiah's time and in Jesus' time. Is there any difference now? Ngayon ni Isaiah, ngayon na lang mo Jesus, may bula baka tamatay hura-hura, era reject na kikoya, era wakuti koya na kawilatay. Baka ba, weekend to, tempat-tempat ni kuwa. Baka ba, weekend ay Brisbane ni kuwa. Kau tati may weekend to, doon lang na, baka to batalilay, meron to compete kento kina. Me baka buli di kento, me dus baka kento, oy, ngo na kaya do be ira na ngono ya. Me kito marro ya. Nakato sa mi wasiango, me rao ni kaku nito, sikalutu telenga. Ena lako ra, mai sikalutu kina kapakabuna na nona reject kira na kalu. Sama non te kina na kalu mata na kay matin tutan. Menda sai dewa ni rarama. E bura. Sa nitakan sa nagkikendo to ni tugu la kala ka to me waseti ko na mata ni kuwa. Ena mo ni bimbulingan, da may bimbuli tiukina. Ena mo ni magawa, ena may tiukina ngo. San sanga ni dua tala na non to sere, sana krenga. O krenga tu mos mata na mata ni kuwa. Leo ya ruanga, leo ya tolu. Da mas tinkina. Na non to songo ni na mata ka ndai. Da mas ngango sana na lebebia. Nakal.
Rona matan kuah Ivan kaki tutup dina kira dengan nagabul na bam kalau malu tekan na kero ramin da bakilan na nabi bakro kan tetap kalau bilang kalau dorong dan rabutiko ka rawan roman ketiko waktu tu baca jadi dendau kalau itu yang mendekat ni wataranti kome dayal waktu tiko kereti kona al tambu di kelo ukike tare rawati na wirara mesok yang sabara ramatati kina na wala sara duruk na tadi walau malai na tare kuat kalau ngata na kam ron itu mai wana lumita kina sanita na kalau kan tadi enam corona kalau nonton tu pada sini kuah kasi botol tiga ton nonton session yotina nonton katalah 7:36. Oh, our devotion was 6 to 8 a.m. Okay, that was 2 hours. But God has been good, and we are still on time. So after this, we'll have our breakfast from 8 to 9, and we have a break in between before we start at 10 to 11 for our session. Again, not just sebagai wasinilio dito and warakat kan on the New Year service.